Udvaram se mojoj Maji i na prvi naš kontakt ja kažem, pa mogla bi ti biti moja žena. Sa mnom je uvek, evo i sad u rancu mom da ti donesem, vidjet ćeš makedonsku zastavu. Moj prijatelj, laka mu zemlja, Kemal Monteno, kad god me je zvao na telefon, više sam čuo ono piu, 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 nego njegov glas. Rekao, zašto plačete? Kaže, nismo mi bez veze dolazili na vaše koncerte. Nisam ti. Bravo! Pre nego što krenemo sa razgovorom, moram da ti prenesem jedan pozdrav. Dobro. Pošto sam ja svakodnevno u kontaktu sa Borom Čorbom. Taka? I rekao sam da idem kod tebe u emisije. Ljubi mi ga, molim te. Hvala. Bora te mnogo voli. Poveli. I nije go sakamo, Vika, on je Bora. mnogo ubav čovjek. Pozdravi ga, ljubi ga oče. Da. Dobri prijatelji sme so Bora. Bora je dobar. Legenda. Jeste, baš Prava nedavno legenda. sam snimio jednu njegovu pesmu koja je... Svi nekako pevamo o majkama, znaš. Dobro. I bio je inspirativan kad je reč o ocu. Napravio tako divnu jednu pesmu da je to... Izlezena, ne. Ne, ja sam je otpevao, snimio i nedavno sam provjeravao kod mene u studiju i zaplakao sam, što znači da će se ljudima to dopasti. Ako je mene toliko, zaista sam je otplakao. Kaže u tekstu, često te spomenem stari, poneka pesma seti me na te, ali pesme su uspomene i nikad nikog ne mogu da vrate. Kada mi bol do grla dospe, kad me samoće i tuga sruše, iz svake čaše malo se prospe. Za tebe stari, za pokoj duše. Tako često me pitaju koja ti je najdraža pesma, ja najviše volim onu pesmu koju još uvijek niste čuli. Zato što je na neki svoj način živim i gorim od želje da što pre dođe do svi oni koji vole ono što ja radim i koji vole dobru ljubavnu poeziju, dobre reči, dobre stihe. Ова ќе биде песна искрено што многу едва ќе ја чекаме. Da, mnogo je lepa i tako je baladična, ima divnu melodiju, sve je nekako, kaže, Bora mi je napisao u poruci kad je poslao taj stih glavni, kaže, ja sam definitivno genijalac. Divno. Толку многу сум добар. Она, знаеш како, толку сум добар што ти завидувам што си со мене. Врв. Željko ima koncert na 13. april. April, jedva čekam. Tret pad Boris Trajkovski, така? Pa da, tret pad. Трета среќа. Си се радуваш онака на го чекаш ти лично едва и тој момент? Znaš kako, ja se mnogo radovam i kad dođem bilo gde. Kad prošetam na pazar, kad dođem na pijacu, kad me ljudi zovu ovdje vamo, nemoj tamo dođi, ovdje je bolje. Tako. Ja se čak trudim i učim da zboruvam makedonski, jer sakam mnogo makedonski od jazike i zaista se trudim da komunikaciju prvu uspostavim sa publikom kad počinje koncert. I moja me Kaliopi, draga, ispravlja uvijek, Željko, ne kaže se to ovako nego onako. I dakle, imam dobrog mentora, ona me ispravi kad treba i to je jako važno. Jer lepo je govoriti i pristojno je govoriti jezikom sredine u kojoj se nalaziš, ukoliko si to u stanju. Ама им правиш и мераки на тамошните, без разлика дали е Македонија, дали е тоа Грција, Србија, што и да. Ja sam iz Bosne i Hercegovine došao, ja sam rođen u Mostaru, pa kad sam došao u Srbiju, trudio sam se da pričam jezikom sredine u kojoj živim. Mnogi su mi zamerili, a šta ti sad to, ali ja mislim da mogu. Ja da živim u Splitu 5 dana, ja je pravi Dalmatinac bio. Pa ja sam oficirski sin. Moj pokojni otac je bio oficir Jugoslovenske narodne armije. 80. godina se penzionisao i živjeli smo na svim prostorima, malte ne. Znači, svaki razred osnovne škole sam završio u drugom gradu. Ti беше тоа нормално, така? Бидејќи како дете на официр, тоа ти е нормално. Pa otud od malena se stvara ljubav i prema muzici svih žanrova. Ja se sećam našeg gramofona koji se trenutno nalazi u mom studiju dole u Beogradu. Ги чуваш?
I imam ovako singlica makedonskih, pa imam iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Sevdah, pa dalmatinske iz Dalmacije, crnogorske, od svakud. To je nekako bilo sasvim normalno. I kad bi bila subota, nedelja, mi bi puštali te gramofone, orila bi se zgrada, došli bi komšije, poneka rakica se popila. Mi se deca igrali sa radošću. Ja sam imao tako divno detinjstvo koje bi poželio svakom na svetu. Jugoslavija je bila divna zemlja. Твојот татко што слушаше, например, да ни кажеш? Нормално дека очигледно бил влюбеник во музика, чим имал толку плочи, разни, едно друго. Мој татко. Да, што мислиш дека најмногу сакал? Мој татко е имao sreću da ženio moju majku koja je tako divno pevala. Moj tatko nije imao sluha, da ti odmah kažem. Ne? Ne, kad bi mu sad ovako tak, ne. Ritam ne On je držeš, Crnogorac, on je Crnogorac koji nije mogao nikada shvati čime njegov sin treba da se bavi. On je mene zamišljao kao nekog akademskog građanina, da završim neki fakultet. Dobro. Ja sam bežao od škole. Ja sam samo hteo da pevam, da sviram, da se smejem nekim novim klincima, nekim divnim damama moje generacije. U moje vreme, dok sam imao 15 godina, 16, bile su matine igranke. To su bile igranke koje su od 3 sata do 5. Dobro. I to je bilo za moju generaciju, za mlađe. I ja sam pevao na tim matine igrankama i recimo uživao sam, na primjer, zamisli da je ovo scena. Dobro. I dole su devojčice koje me slušaju. Ja stavim ovako nogu i šatro, ja ovako nešto radim, a ona uzme pa mi od pertla onu cipelu, a meni drago, ja veliki dan. A to je tako bilo divno. Se čačkate tuka, da. Sad ti je šta radiš? Тоа беа први некои настапи да ги крстиме? Да, to su bili prvi nastupi tih... И се залjubi веднаш во тоа? 70 godina. Воопшто перформанс? Kad sam pevao u Mostaru, u svom rodnom gradu, i onda sam otišao u vojsku. Kad sam se vratio iz vojske, ja sam samo maštao o tome da imam svoju porodicu. Mnogo sam želeo da se oženim, da nađem neku srodnu dušu, ali sam bio onako nemirnog duha, znaš. A Mostar je grad izmešan. Dobro. Ima svih konfesija. Odmah da ti kažem, ako nisi znao. Dobro. Mene je rodila Hrvatica. Dobro. Moj otac je Srbin, Crnogorac. Tako. A moja supruga je muslimanka iz Mostara, od jedne porodice poznatog profesora Džaferovića iz Mostara. I sad, ja krećem u zavođenje, dakle, udvaram se mojoj Maji i na prvi naš kontakt ja kažem, pa mogla bi ti biti moja žena. Jo, kako si hrabar. Na prvi kontakt. Ali pazi, to je iz mene neka čudna hrabrost izašla, mnogo mi se dopala. Ja nikad nisam, ja sam uvijek cvikao da prelazim ženama. Ja sam se divio momcima moje generacije kako su bili hrabri, brate. Nikakav frajer, sve, ali on je kao smotac, barije. Ali ja sam vremenom došao do zaključka da svak može svakog da zavede, ali da zadrži, to samo mogu najbolje. To je poteško. Veruj mi. Tako i s karijerom. Ti možda stvoriš karijeru i da bude sve divno, ali da ti dugo traje karijera, da ti žive pesme, da ti mnoge generacije pevaju pesme. Ja sam neki dan u avionu, putovao sam za Podgoricu, klinka neka mala kao moja unuka, 14-15 godina. Kaže meni, jel mogu da se slikam sa vama? Ja kažem, otkud ti znaš ko sam ja? Pa ja, kaže, znam svaku pesmu vašu napamet. Ma, dete. Sad je došao neki novi talas, neka nova generacija i oni kad dolaze u fazu da se zaljubljuju, oni vole ljubavnu poeziju. A ja najviše na svetu volim da pevam ljubavnu poeziju. A ti, hvala Bogu, imaš mnogo takvi. Ако не ми замераш да се навратам на муавјатот за Маја, претходно верувам на ниту една девојка не си кажал така ни на прв, ни на втор, ни на било каков состав. To je bilo čudno, znaš, a posebno ona je, znaš, druge vere, pa kao, ajde, ja rekao, valjda će se dopasti. Веруваш у судби, например? Како ти дошло да го кажеш? Nju su odmah zatvorili. Njoj su zabranili da se mi vidimo sljedeći vikend. Ja sam uspostavio kontakt, sve. Mama je zatvori, a ja se dosjetim da odem u zgradu pored, popinjem se skroz gore na terasu
i samo da je vidimo na riba balkon, ja joj zviznem, znaš, samo da zna da sam tu, da sam njen, da je volim i da sam spreman za tu ljubav da letim visoko i do 9000 metara, tako ja najavljujem moju pesmu. I tako je i dan danas. Добра, како успеа да ги припитомиш родителите да конечно, речат, тоа е децата се сакаат? Ja sam Maji pevao na maturskoj večeri, ona je završila ekonomsku školu, imala je plan da studira, da ona je jako dobar đak bila. I ima još 2 sestre, njen otac ima 3 kjerke kao što imam ja. I sad šta ćeš, tako se desilo. Nisu se javljali jedno 3-4 dana, ona je bila kod mene kući, ja sam je tešio, naravno, bol je to svoje vrste, nije to tako lako. Ali ja sam znao da će jednog dana, pazi, moja rahmetli punica se zvala Sadeta, rahmet joj duši, ja je nisam odvajao od svoje majke. Ona je zadnje godine provela kod mene u Beogradu, kupio sam joj garsonjeru, blizu nas, jer je htjela zorom da nikog ne budi, da pije kaficu, da je mi vidimo sa balkona. Šta god je poželjela, stvorio sam jer sam ja već tada mogao. I otišla je na onaj svet prepuna pažnja, ljubavi. Čak sam i jednu barku, staru, koja je stara preko 60 godina, kupio u Kotoru. I onda sam, to je registracija 03. I onda sam na toj barci napisao, moja deca, ona je podigla moju decu, i moja deca su nju zvali Majkica. I ja sam napisao na barci Majkica. I jedan mi moj drug iz Kotora kaže, slušaj, više se, kaže, slika Majkica nego ti kad dođeš u Kotor. Tako da je to prezent. Volio sam mnogo moju ponicu. Divna je bila žena. Prihvatila me je odmah sam znao da to nije ono neka radikalna familija, da su oni svi negde u tom jugoslovenskom duhu, kao što je bilo 99% muslimana na ovim prostorima. Ja sam naučio da živim zajedno sa njima. Ja znam svu terminologiju. Mi imamo turskih reči koliko god hoćeš. Kad odem u Istanbul pa čujem, okrenem se, trznem, mislim neko je naš tu, međutim to je турска реч. Така да. Кога збореше за детството, знаеш, ти светна очите и кога кажа ја имав прекрасно детство, се гледа дека тоа искрено го мислиш. Ама еве, знаеш, ти сега и имаш и внуки кои што си, нели, внуци си имаш собствени, веројатно размислуваш за денешните времиња. И кога правиш паралела на тоа некое време, ти кога си бил дете и да речеме време во кое внуците ти растат. Што мислиш, што ти доаѓа? Знаеш како? Носталгија, страв, не знам, што мислиш? To je bilo tako zadovoljstvo. Ja se sjećam, bio sam mali i kad odem kod babe i dede na raspust, onda sam tu u društvu svih svojih komšija, seljana, rođaka i oni su svako jutro išli da čuvaju krave, ovce. Ja sam čekao da svane zora da idem zajedno sa njima. Jer sam udisao život, udisao sam svež vazduh, pa bi tu brašnaricu poneli što nam spakuju da pojedemo, pa sam se srećan vraćao uveče i zdrav, sit od predivnog dana koji sam proveo igrajući se raznih igara sa svojim komšijama i rođacima. Ova današnja deca imaju igre neke druge vrste. Znaš, oni vole da su preko noći frajeri i oni misle da je jako važno da si odmah bogat. Znaš, i gledao sam, čitao sam nedavno neko dete, učiteljica ga je pitala, bilo je nešto šta bi voljeli da budete u životu. I ovaj mali je napisao na svesku, na čitavoj strani, diler. Diler saka da je? Da bude diler. Mašala. To je kao trend, to je sad in. Pari ima sa to. Pari. Znaš, a novac je dobar sluga, zao gospodar. Dakle, ja se, i tako sam vas pitao i svoju decu, ja se nikad nisam prepuštao novcu. Nikad nisam razmišljao o tome koliko para, šta. To samo nekako po sebi dolazi. Nisam bio nikad rob novca, a trudio sam se da zadovoljim potrebe onih koji to nemaju u nekoj mojoj mogućnosti da ne bi ispaštala moja porodica na bilo koji način. Nikad nisam prijavljivao nigde
neke svoje humane akcije, jer mislim da onda nije to. Da, se gubi... Gubi se ta draž. Ali ima situacija u kojima sam sebe negde samog zadovoljio, kao što recimo tipa, gledao sam na internetu 2 devojčice iz Sirije kad su bili oni veliki potresi. Plaču obe. A jedna ova starija ima dole titl, piše: možda bi najbolje bilo da smo otišli zajedno sa mamom i tatom. I ja sam plakao celu noć. Ja sam ujutro se spakovao i otišao sam u Sirijsku ambasadu u Beogradu. I ono što me najviše garnulo kao čovjeka, bila je ogromna kolona ispred Sirijske ambasade. Ljudi koji nemaju. Najviše dođe ljudi koji nemaju. Da. Stajali su u redu ponosno. Neko ostavi 5 eura, neko 10. Oni žele da pomognu. Razumiješ? I dođem, izvinjavam se, morao sam malo da. I dođe red na mene, govore hajte. I ja ostavim, izdvojio sam neku pozamašnu sumu. Bez pitanja žene. Inače ja sa njom volim sve da je kažem da znam. Tako. I ja ostavim tamo. I oni su odmah kao, znaš, ime i prezime, a ja sam imao kapu na glavi. Ja kažem Željko Samardžić. I 2 žene Sirijke iz ambasade počnu da plaču. Rekao, zašto plačete? Kaže, nismo mi bez veze dolazili na vaše koncerte. I to mi je bilo još veće, znaš. Tako da, sačekajte da vam damo napismeno, ne trebate mi ništa dati. I eto, dali su meni to kao što sam pomogao, ali o čemu se radi? Ja sam došao kući svojoj i ja sam moje maje rekao, nisam spavao celu noć. Uzeo sam tamo sa tog našeg mesta jednu sumu, odnio sam, nadam se da mi ne zameraš što te nisam pitao. Dođi da te poljubim, kaže, sad te još više volim. I to je život. Znaš, jer uvijek nečije malo. Ljudi ne znaju, kad odete nekome u posjetu u bolnici, na onkologiju, bilo gde, kad vidite šta sve ima, kakvih sve bolesti ima, koliko mladih ljudi odlaze nepravedno sa ovog sveta, onda te negde duša zaboli i uvijek se seti svog deteta, svog unučeta. Da. Ja imam recimo moju malu Anđeliju koja ima 2 godine sad imala u 1. februara. Rodendan. I sa njom sam svaki dan. Kad god sam u Beogradu, ona je moja radost sad najveća, zato što mi je nekako najmlađa i došla mi u trenutku kad imam osjećaj da mi je najviše trebala. Kako ona mene razume. A što je posebno, ona je muzika. Moja Anđelija je tako muzikalna. Ona ne zna da priča. Dobro. Ali ja je navedem na muziku i ona u real time-u otpeva sve i onu reč koju zna, kaže tu reč i nastavlja dalje. Dakle, jedva čekam kad će progovoriti, pa da malo snima klipove, da peva možda i dedine pesme. Ima na kogo da je muzikalna, Željko. Ima na kogo da je muzikalna. Volim jako svu decu i možda to negde deca i osjete, jer moj način pevanja i donošenje pesama je milovanje. Ja sam pristalica toga, uvijek mi je bio drag Julio Iglesias, koga slušam dok peva, pa mi nekako lepa oko srca. Toplo mi kako svila. Kako svila peješ. Kemal Monteno, recimo, koji je to divno radio. Vика дека можеш да излажеш секого, ама дете не можеш да излажеш за тие работи. Не. Детето чувствува дали е искрено или не. Dete osjeti, to je strašno. I sve se može sakriti osim ljubavi u krajnjoj liniji. A ljubav nas je negde sve stvorila. I samo nas ljubav može održati, ništa drugo. Така е, и тоа треба да го знаат сите. Ако една порака треба да шириме, како луѓе без разлика и како јавни личности и се, тоа е љубов и емпатија. Јас мислам дека за жал со секоја помината година се помалку има во светот, колективно. И ако едно нешто треба да се шири според мене, тоа е тоа, емпатија. Tako je, to je tragedija ove generacije. Mi
mi stariji smo negde to sve i prošli. Кои за нивна несреќа се родени во ова време. Тие не се за ништо криви, сакам да кажам, знаеш. To je jako tužno. To je tužno jako i zato odlaze u neke druge svetove jer misle da će tamo naći sebe, naći svoj svet. Recimo moj stariji unuk, on ima 18, sad će mu 19 godina, zove se Luka, preziva se Pecelj. U svetu sporta to prezime je poznato, njegov deda, pokojni deda je umro pre godinu i po dana, bio proslavljeni fudbaler Veleža Mostarskog, Vladimir Pecelj. Mostar. Stric mu je igrao Srđan Pecelj u Crvenoj zvezdi, otac mu isto Miljan bio fudbaler. I on je izrastao u snažnog, visokog momka. Pre nekih 10 mjeseci meni govori deda, hteo bi da malo popričam s tobom. Ja kažem, ajde, šta je? Kaže, vidi deda, ti si non stop na putu, ti možda to i ne pratiš, ali ja se pomalo bavim sportom, košarkom. Ima preko 2 metra. Pa rekao, čuo sam ja Lule to, mene to raduje i šta mogu pomoći, tu sam. Ja imam želju, kaže, da odem, da završim srednju školu, 4. razred, da završim u Americi. Ako imaš neku vezu, da mi pomoći. Da uđem u neku školu. Ja sam odmah svoje prijatelje. Rekli su mi ko je najbolji, koja škola, gde, kako. I moj Luka završi u Atlanti, u državi Georgija, kod jedne crnačke porodice koji ga obožavaju i on njih voli. Ali ono što je interesantno, Luka je za kratko vreme izabran među 24 najbolja mlada košarkaša u državi Georgija. U Atlanti živi i mislim da ima blistavu karijeru, da je pred njim blistav život, ali mu se divim koliko je bio hrabar da ode sam u nepoznato. Ja ne bi smeo. Da, to ne je lesno. Tako hrabar mladi čovjek koji je otišao, imamo komunikaciju non stop kako ti, jel ti fali nešto, ne. Ne, on samo trenira. Tamo je otišao sa 76 kilograma, sad ima 87. Sad je on sve u mišiće pretvorio, snažan i ja samo mogu reći da... Samo zdravije da go služi. Da, imao sam koncert u Feniksu gore u Americi, na koncert mi je došao Nurkić, on igra u... Jusef. Jusuf divan čovjek. Došao je sa ženom Eminom, upoznali smo se u priču, ja mu kažem, vidi, moj unuk je otišao i ta, evo ti broj telefona, molim te, bilo šta kad treba, tu sam šta god. I mene Luka zove, kaže, deda, šta misliš, igra, kaže, Nurkić u Atlanti, da mu pošaljem poruku, slobodno rekao, Lule, reci, ja sam Luka, unuk Željkov i tako. Zamisli ti da je on, Jusuf je divan momak, on je Luku moga i još njegova 3 drugara. Dobro. Odveo tamo gde su karte $600 jedna. Dakle, odveo ga u najlepše mjesto gde porodice od košarkaša stoje. Slikao se sa njima i rekao da niste tako mladi, sad bi vas odveo sve na večer, jer ste divni momci. I to je... Bravo. Za svaku pohvalu. Tako da mislim da je i to plod nekog mog odnosa sa divnim ljudima. Pa, велат ли тоа што даваш, тоа и ќе го примиш. Ако не денес, утре... Moj rodni grad je sav bio takav u Mostaru i je zadnje ko bi pomislio da se u Mostaru može desiti rat. Nikad. Svi izmešani. Sve u ljubavi. Pa se opet desilo. Ама во човечката крв и човечката душа секогаш постои, нели, она црното и белото. И некако кога ја гледаш историјата каква е и полна со неправди, зло, со сите тие негативни работи, некако не те чудат. Дури ни најлошите работи не те чудат. А неку ноќ сам имал концерт на тргу у Цетињу. To je prestonica Crne Gore. I ono što je meni interesantno bilo, to je da sam se setio recimo svog pradede, koji se zvao Gajo Čirović i on je bio perjanik kod kralja Nikole.
crnogorskog kralja. A moja pokojna baba... Во армија бил? Perjanik je bio njegov. Da, to je... Perjanik kralja Nikole, to su bili prvi red ljudi uz njega. Така. Да. Значи како личен... Počasna garda. Така. На кралот. A moja pokojna baba se zvala Jovanka i ona je uvijek pričala o svom ocu kako je bila ponosna na njega, kaže on je bio perjanik kod kralja Nikole. Kad smo kod ljubavi, kunem ti se da nikad ni od koga nisam osjetio veću ljubav kao od svoje babe Jovanke. Mnogi svojim novčanicima nose slike unuka, mama, sestara. U mom novčaniku stoji slika moje babe Jovanke. Bravo! I ona putuje sa mnom. Bravo! Eto. Ајде, кога сме кај љубовта. Da. Ајде, јас и ти имаме традиција да си свириме кога ќе дојдеш. Обично не ја носам гитарата, ама за тебе си ја носам секогаш. Имаме свирано повеќе песни, нешто што немаме свирано да посвириме. Љубов. Ај љубовник да ја викнем, може? Од каде ќе иде љубовник? Од Амол? Чекај да видиме. Веројатно, од Амол. Ako dođeš mi ti, ako svratiš, neka bude kao slučajno i nek bude dan za bivše ljubavnike noće, teren opasan. Na vratima još novim dečkom se pohvali, kaži da srećna si ko nikada, kao prijatelj loš mojoj sujeti podvali. Daj mi do znanja da se ne nadam. Srce mi lomi, tako je, to možeš samo ti, to me, samo te molim, nemoj me žaliti, nisam ti. Bravo! Mogu ti kad god ponovo biti ljubavni, nisam ti divna. Ponovo biti ljubavni. Bravo, hvala. Публика, видели? Ovo je dobra publika. Pa to je radost mog života. Ja sam srećan čovjek kad znam da pesma za koju se odlučim da ću da je snimam, da neće biti samo moja i da će mnogi voleti. Како го опишуваш, фидбекот од публиката е едно од најсилните дроги на светот. Ме сваѓаш во позитивна смисла. И на некој што појма нема, што работи сосема нешто друго. Како му го опишуваш моментот, чувството што го имаш? Осjećam se kao da sam na nekoj važnoj utakmici na Wembleyu dao 3 gola. Така? Odlučujući 3. gol. Da, u 92. To je nevjerovatan osjećaj. Ali veruj mi, pošto mnogo putujem, a i godine imam mnogo, i kad god dođem u neki grad, drago mi je da obiđem, da pogledam. Da li sam umoran ili ne, to je toliko nebitno. Da sam najumorniji kad se popenjem na binu, ja sam drugi čovjek. Dobivaš energiju. Meni funkcionišu pluća odlično, srce, sve. Ništa me ne boli. Uživam u osmjesima divnih, mladih ljudi, pretežno, jer primetio sam u zadnjih godinu dana uglavnom dosta mladosti dolazi na što je odlično. To je divno. Nekako su mame uticale na njih. Pa sigurno. Prenele su ljubav. Sigurno. Da. A кога ќе се симнеш од сцената, едва и чекаш пак да се качиш. A kad se završi sve, onda je čudna ta neka samoća. Uvijek sam sam, pregledam malo klipove, snimke kako je bilo. Moja mi supruga pošalje poruku, javi mi se kako si, jesi li umoran, jesi popio čaj, jesi popio tablete, pošto to je sve nekakav redoslijed. A u svakom slučaju i tužno je biti sam nakon svega. Kako ne? Znaš,
ali osjećam potrebu da se negdje odmorim, da odem po tuš, budem nekih pola sata i spokojno zaspem, zadovoljan i srećan, što je još jedna divna noć ostala moja draga uspomena, što je jedna ljubavna adresa više prošla. A никогаш не си бил од оние што одат по забави после настапи? Зборам порано. Имало тако период си имал? Dok sam bio mlad, razvlačili su me kao žvaku. Da. Gde god, ajde vam, ajde ovdje, znaš. Sve pođe tako onako, ma ne, nema niko, ali ja kad dođem, onda se uglavnom slikam. I onda I onda ponekad pomislim da sam kao onaj magarac na plaži što ga vuku. A stvarno ima, znaš, šešir i magarac, ti sedeš na magare. I to je, mislim, to je lep deo. Ali, meni to nije teško, ja to ne izbjegavam. Dobro. Moram ti se pohvaliti, jednom prilikom u Bujanovcu se otvarala sportska hala za omladinu. I ja sam pevao u toj sportskoj hali i prilazi mom menadžeru Saši Đorđeviću čovjek i kaže imamo dosta njih za slikanje. Aha. Kaže, Sale, evo sad ćemo vidjeti sa Željkom, mislim da nema problema. Koncert je trajao 2 sata, a slikanje 3. To ne uradio. Sve je bilo. I onda kontam, znaš, neki su mi govorili, što si tako bele zube? Onda i oni iz daleka vide da, znaš. I kad sam već tolike pare dao za zube, pa hoću da se smijem. Нормално. Знаеш ли колку вреда тоа е? Да. Сите имаат фаца за сликање. Да. Сите имаат. Бидејќи мора нели да ја направиш. Можеш да ја направиш твојата во камера, еве тука, да. Крупен кадар, да. Биди спремен, се сликаш 3-4, ајде да видиме како се сликаш. Браво! To sam više naučio, to sam apsolvirao. Mnogi kad me pozovu na slikanje kao, evo mi ćemo vam malo to, dakle samo vi mene pustite, dajte mi dobro svetlo, ne mora baš svaka bora da se vidi. I onda naravno kroz malo šarma, duhovitosti, nedavno sam radio neke fotografije za ljude iz Jasona koji rade predivne naočare i tako i napravili su jedan katalog u kome se ja tu negdje pojavljam. I oni zaista imaju divne fotografe, divno svetlo, divnu tehniku. I kad sam pogledao taj džingl, ljudi, rekao, oni su od mene napravili Steve McQueena, ko glumac izgledam. Sam se sebi divim. Se zaljubi sami od sebe. Onda kad stanem pred ogledalo. A mislim, ima situacija razno raznih. Ja se sjećam tek kad je karijera počela, pa dođe neko se slika. Ja, toliko sam sretna. Ja sam mislila da ste vi visočiji. To sad ja mogu. Izvini. Ne znam šta mi je danas kao. Bio sam visočiji. Ali dobro, to je drugi doživljaj na televiziji i sasvim je normalno. Ja se sjećam kad sam prvi put sreo Zdravka Čolića, ne znam, Breno, svi su mi nekako drugačije izgledali. I nama je obaveza između ostalog da se malo i našminkamo i da malo vodimo računa o garderobi, o svojoj liniji. U mene je izuzetna večeras. Mislim, trudim se zaista da, mislim da ću već do 13. aprila kad bude koncert u Skopju biti mnogo elegantniji. Ponovo biti jer trebam da uđem u neka fina odela. A ti последен пат кога си се сликал со некого на твоја иницијатива? Čekaj, ko je to bio, Bože? Ti da sakaš sa nekoga da se slikaš? Da, bio je neko, ne mogu da se sjetim. Bravo. Tom Jones? Da. Sad ću ti reći. Od publika nekoj? Bio sam ja dole na moru. Dobro. I u areni Beogradskoj kad imaš, ja sam imao 5 koncerata u areni i onda ti imaš 5 postera. I tada nije bilo mnogo koncerata, mislim da je Čola pre mene imao. I ja sam negdje zaredao i Tom Jones je dolazio da ima koncert u Beogradu i kad je vidio nekog tamo tipa sedog, who is this man? So bradata беше ili ne? Ne, so bradata. Ne, dobro. I ovaj mu govori, to je jedan naš popularan pevač u Srbiji, tako, pa kao volio bi da ga upoznam. A ovaj je tip znao
da je Tom Jones pevač moje mladosti, da sam ja rastao uz njegovu muziku. Kako se pogodilo, bravo. Tako se pogodilo i ja dođem gore i zagrlim ga. Nestvarno mi je dragi. Vo živo go gledaš. Da. Ok, sve je to trajalo. Sve je to trajalo neki 3-4 minuta. Pitao me nešto, ja sam mu spakovao nekog mog materijala i singla koji će on možda i baciti, nebitno, ali to je bio neki znak pažnje kao marketing, ali mi je ostao u sećanju i bio sam zajedno sa mojom čerkom Miljom na tom koncertu. Nestvarno lepo peva. I posle toliko godini? I posle toliko godina. Posle svake pesme pio vodu, što sam počeo i ja da uvodim, jer voda malo podmaše grlo. Počeo da go kopiraš. Tako da je to dobra stvar. I uglavnom, on i kad ode jednoga dana sa ovog sveta, on će živeti, jer je ostavio iza sebe nestvarne pesme. Mnogo lepo. Така е. Си пиел некојаш во кариерата талентит? Znaš kako, Rakija i slično? Bilo je neko vreme, recimo najviše u periodu 90-ih kad sam došao u Beograd razočaran u životu. I onda samo čak je tako i nastala ona pesma. Marina i Futa su došli da me slušaju. Dobro. Kaj peješ? Na koje mesto? Slučajno se, to je bio restoran Ambasador u Beogradu. Dobro, restoran. I slučajno se desilo da je jedna žena, ona je supruga od jednog golmana iz Crvene zvezde, slavila je rođendan i bilo je samo žensko društvo. I kao, ja sam i gađao pesmama ovu, onu, znaš, sve udovoljavao. A ja nisam tip koji, mene stid bakšiša, kako da to objasnim. Kad mi neko dođe s parama, ja volim šamar udari. Nekako mi je neprijatno. Ja uzmem i odmah bacim tamo na klavijaturu. I uvek kad radim tako nekad, kad su svadbe, orkestar to zna, ja nikad nisam uzeo novac. Ja uvek njima dam. Ja kažem, sad se potrudite, šta god budem pevao da sve svirate. Jer ja imam raznovrstan repertoar. Zato što sad radim za vas. Znači, ja siđem dole pa im pokupim. Ja sam samo kanal. I onda su ove žene rekle, ma, kako sam je našao sa tom ma sipajte mu još jedan viski. I kaže meni Marina, kad smo se upoznali, ja kaže, imam već jedan naslov. Znaš, imam već jedan naslov. Ama samo naslov. Da. I tako je nastala ta legendarna pesma koja je na neki način i moja lična karta i nakon tog festivala Marina mi je to sve prepričavala. Mnogo je njenih prijateljica nju zvalo, pa ko je taj, vi što je dobar frajer? Pazi, ja frajer. I kao kako lepo peva, pa ja prolazim Knez Mihajlovom i kreću prvi autogrami. Ja u šoku, a drago, milo mi, je li to moguće, neverovatno, pa da se slikam, pa hoću, pa sve mi drago. I odem kući, stanem pred ogledalom i kažem, Bože dragi, šta su to u meni našle? I ja to Marini ispričam. I vikaš, šta su to u meni našle? Tako nastane grlica, da. U meni našla moja tuđena. Dobro, koje време е да им опишеме? Пример, знаеш, ти стана популарен како на телевизијата виделе, каде? Тоа е сосема друго време. Па знаеш како, тоа е нема YouTube, нема ништо. Да, тоа е време почетак Pink телевизија. Добро, и имаше спот. Јас сам на Pinku отпевао едну, тоа е неки шоу програм као био. Мирослав Столица, мој кум и јас смо сами били у one man band, ali smo pevali sav jugoslovenski repertoar. Sve ono što je bilo popularno i poznato tada. I to se repriziralo 15 puta. I ja sam skrenuo pažnju, zahvaljujući Pink televiziji. A imаше собствена песна или уште немаше? Не, tad sam ja radio neki album, ali nije to. Marina je meni promenila život. Tek je od tada sve krenulo u korist moje sreće. Čak sam neki dan, juče sam pustio remake jedne moje stare pesme. Ako se sjećaš one pesme, Imaš me u šaci. Dobro. Ma i da si s 1000 njih bila, ti bi meni bila uvek mila. Valjda na svetu ima još dvoje što sa mnom dele stradanje moje. Strašna pesma. Ja sam je ponovo otpevao, novi aranžman. Vidim da je ludačka reakcija na mom YouTube kanalu i da će zaživeti. Siguran sam u to da će ova nova mlada generacija voleti. Ќе ја вратиш во репертоар сигурно со новиот аранжман. Како се сеќаваш на Марина?
Pa Marina je bila žena koju sam mnogo volio, jako mi nedostaje. Jako mi je žao što se desilo tako nekih gluposti što je nismo ispratili onako kako je trebalo i onako kako je dostojno jednog velikog pesnika. Kako zaslužilo. Da. Splet okolnosti je takav bio. Bilo je nas nekoliko koji smo se zaista srcem trudili da joj pomognemo na sve moguće načine, jer je njeno lečenje bilo prilično skupo i uvijek je lakše nekako kad nas je više. Da, za sve. Jednostavno, bilo je sve kasno. Ona je to zapustila jako. Da je to ranije ona vodila računa o sebi, ona bi još dan dana živjela. Ali mislim da je nju najviše u grob odnela smrt njenog sina, Miloša. Ona je patila zbog toga i ona je čekala kad će otići. A za Laču je bila posebno vezana i mnogo ga je voljela i mislim da je bolje da je otišla pred njega. Kako ti odеше со работка, да пример, опиши ни еве, да речеме, ти викаш, имам наслов, сипајте му još jedan виски или што и да е, и што прави Марина? Ти носи готов текст, пример, цел? Како одеше процесот? Ona je voljela dosta da priča sa mnom. Aha, dobro. Ja sam bio otvoren prema njoj kao prema svom nekom muškom drugaru najbolje. Така. Ona je uz čašicu imala razne razgovore sa mnom, da ti ne pričam šta sve i o čemu sve. Tak. I šta sve doživljavam na koncertima i kad su, čije namere kakve. Ja to sve prepoznajem. Znači, Ja mogu reći da sam završio psihologiju, jer gdje te to život nauči, taj posao kojim se baviš. I onda je ona to sve negdje sabirala i recimo uvijek bi mene pitala kako ti je Maja, nemoj da je zapostaviš, za moju suprugu Maju. Da. Pa rekao, dobro je, znaš kako rekao, godine lete, mladost ima svoje vreme. Mislim da bi trebala malo da se više trudi oko sebe. U smislu da negdje bude i zavodljivija. Ja to ne pričam s Majom, pričam sa Marinom, jer ja i ona je prijateljica sa njom. Dobro. Kaže meni ona, slušaj, napisala sam ti jednu pesmu koja je posvećena Maji. Pozdravi mi je i reci da je ovo njena pesma. A to je pesma Pokaži mi šta znaš. Nekad si bila sve, bio sam tvoj lični heroj. Nikad mi u naručju nisi rekla ne, nemoj. To je proizvod te naše priče. Razgovoriti. Ja. Pokaži mi šta znaš. Da još si najbolja. Dobro. Da još si najljepša i tako. I mislim da u stvari da je to pesma svih žena koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine, da moraju da se trude da budu svojim muškarcima što dopadljivije, što zavodljivije i da im u krajnjoj liniji pokažu šta znaju. Добра порака. А знаеш, вака кога те слушам, ретко кој текстописец вака работи сериозно, олку студиозно, олку посветено. Така верувам со други текстописци, не ти бил ваков однос? Ona je mene volela. Iskreno me volela i ja sam mogao s njom da pričam o svakoj temi. I ona je meni čak dozvoljavala, pošto je ona meni otpevala svaku pesmu koju je napisala za mene, ona kao tekstopisac jako je muzikalna bila. I ona je znala metriku, gde, kako, šta. Ona je veliki majstor bila da napravi uz muziku pesmu. I ona je radila uglavnom na muziku tekstove. Na muziku? Na muziku. Recimo kad je prvo dobio instrumental. Kad je pravila 9000, Saša Dragić je na, donio pesmu i onda je ona napravila Ама точно знае слоговите какви се така. I moja Minja за да нема проблем во аранжманот. Moja Minja bi obično išla sa njom i sa mnom i snimala bi Marinu dok mi to peva. Ja imam u svojoj arhivi Marinu Cucaković kako peva svaku pesmu koju je meni napisala. I to je neko moje blago porodično koje negdje čuvam i povremeno pogledam da se setim te divne, genijalne žene koja je
Zamislite ženu koja napiše pesmu Podsjeti me šta to beše ljubav. Така е, така е. Zašto sve što je lepo ima kraj. Mislim, velike pesme je napisala, ti samo budi dovoljno daleko. A кој беше нејзина инспирација? Ja mislim da je ona mnogo Futu volela. Da je Futa bio njen život. I da je ona sve Сопругот. i lepe i ružne situacije u pesmama opevala svome mužu. Мислиш дека не може без таква муза да Не. си толку голем? Ne. Pa ja sam, recimo, Braja me zove jedno jutro. Sad da pređem na Braju. Аха. Kaže mi, Samarđa, on mene zove, gde si, šta radiš? Rekao, evo, taman sam se ustao. Hoćemo piti kafu? Ajde. Gde si? On kaže, ja odem tamo. Sednemo, pijemo kafu, vidim ja da je neraspoložen i da mu treba društvo. A mi smo jako dobri prijatelji, pored toga što smo saradnici. Да. Rekao, gde ti je Goca? Goca se zove njegova supruga. Ma kaže, pusti, je otišla s nekom drugaricom u Zagreb. Pa vidim da mu nije pravo, ja kažem, što ima veze? Rekao, Braja, neko. Ma šta ima veze? Vidi kako sam je poruku napisao. Ja pogledam poruku i odmah mi kliker. Ja rekao, Braja, ako se potrudiš, mi sutra, ubeđen sam u to, imamo veliku pesmu. Iz ovog konteksta da ti možeš da stvoriš jako dobru pesmu. Meni je to jedna od najdražih mojih pesama koju pevam. Od srca je pevam. Ona je životna, ona je doživljaj čoveka koji je napisao. Sa dušom kameleona i telom zmaja od papira. Svejedno tuđa ili moja uvek si bila ona što bira. I nije strašno kad lutaš i pitaš ko si ti da mi sudiš. Strašno je to što me čuvaš jedino onim što mi prećutiš. Kuda to tvoji izbori vode? Za koga to malote te slobode? S lažima spavaš, u laži se budiš, a nekad davno bila si prava. Al pazi kog biraš i pazi kog snivaš. Možda ti snovi i postanu java i dočekaš jutro u kome više nema nas. Mislim, velika pesma. Da. Ljubavna pesma. I tako, to je moj izbor. Ja sam svaku svoju pesmu sam izabrao. Да, dakle, тоа е многу важно. Да, мораш имати. Пак се враќаме на она што го кажа претходно и затоа и луѓето те доживуваат така искрено. Зашто ти не пееш песни што ги чувствуваш туги. Ја певам свачија живот. Да. Многу живееш низ песната. Да. Си го зборувал ете со Браја, со Марина, так. Значи си ги живеел муабетите. Тако е. Све то. А можда? Све то. Што е приказката? Пази, он е направио. Позади можда. Он е можда направио jednu lepu pesmu koja se meni dopala, ali kaže meni, mame sam je poklonio Severini za svadbu kad se udala za Igora. Ja kažem, okej, mislim da bi Severina odlično otpevala tu pesmu. I ništa. Ja uđem u studiju za klavir. Dobra mi ja, dobro je pevam ja osjetim da, znaš, ja mu to pustim. Kaže, šta ću kad sam je dao? Ali nemoj da brineš, kad napravit ću ja i bolju. Ma ne možeš neko bolju od ove. I sad oni natli. A moja Minja mu otpevala demo snimak da da Severini. Ta pesma je završila koja беше ta pesma? Kod Danijele. Martinović? Pusti telefon, tararano srcu mome. Prelepa pesma. Aha. Danijela je to otpevala malo onako dalmatinskom žargonu, ja bi je malo više u neku pop rock fazonu, pop rock balada. I dođe do mene pesma Možda. I ja za klavir. Rekao, ja mislim, ako se ovdje napravi dobar aranžman, da će to biti masovka. A masovka je kad kreneš da pevaš, a puk te sledi, kako je Bregović. To divno. Dobro. Otpevao i zaista je tako. To je trenutno moja najpopularnija pesma, posebno kod mladih. Tako misliš? Onog trenutka kad krene tako lepa, pametna mlada, svi je pevaju. Bravo. To je neviđen hit. Ne nadajući se, dakle, nije, niti sam ja njemu rekao, napravi pesmu, ni to. Jednostavno izašla i kaže meni, znaš šta,
Ja sam malo sumnjao u nju, ali dao si joj šlag na tortu. Ti si u stvari zaslužan. On je onako iskren čovjek. Ja iznese. Ono što misli kaže, da. Да. Ајде да се подсетиме на неа. Чекај се, таа беше од Семон, мислам. Значи... Tako lepa, pametna mlada, $1.000.000. Bila si košmar svakog dečaka, za muškarca ko stvorena. Neke se duše rađaju stare, neke mlade umiru. Pesmu ti slikam po vratu gitare, kad me tuge ubiju. Možda za tobom, sa ovog puta svog, ljudi, jel neće Bog? Možda sam grešan, ljubav i želja, sve nek je istina. Opet bi s tobom isto jer život. Bravo! Eto vidiš! Ja uporno govorim, Bravo. Ja ne treba da pevam, ja treba da izađem da budem dirigent. Vi lepo pevate. Znate sve pesme i to je dovoljno. Da. Za sreću treba trenu žena čovjeka i čovjek ženu i mesec što sipa zlatne boje, za sreću uvijek treba dvoje. Многу ти е лесно на концерти кога сакаш да се одмориш само вака и... Pa mogu ti reći da mi više to služi ne da se odmorim. Туку? Nego mozak kad mi blokira. A sve što sam stariji, dok razmišljam šta treba da kažem. Aha. I pokušaj to, jako je teško. Pevati i misliti na nešto drugo. Така е. To je neverovatno. Прав си, да. I uhvatim sebe, opa. Onda znam gdje sam stao, nastavim ja. Da. Tako da, zaista, hvala svima što ne htijući da me razumeju, učestvuju u celoj priči. Активен си многу и тешко ти е да одржиш кондиција каква што имаш, пошто си онака баш човек да позавиди. И за млад човек е тоа сериозно темпо што го имаш. U decembru mesecu sam imao 2 dana slobodno. 2! Цели 2! Ne mogu da ti opišem to. 6 koncerata u Beogradu. 5. i 6. su bili 30. novembra. Jedan je bio u 17 časova, drugi u 20 časova. I onda sam 31. ujutro išao za Banja Luku i pevao Novu godinu pred, ne znam, 30-40 hiljada ljudi, bilo je ogromna masa Banja Lučana. Ispunjen sa svim tim, ja kažem Saletu, mom menadžeru, rekao, Sale, molim te, nemoj u januaru ništa dogovarati. Daj da odmoram. I zaista tako, odmorio sam se u januaru, ali već sam krenuo u februaru mjesecu, tako da imam dosta lepih koncerata, imam dosta lepih novih pesama koje ću polako puštati. Treba da snimim neke spotove i imam, recimo sad, šta mi je u planu. Ja ne znam si čuo ti za Džeronima, on radi one pesme Halidu Beštiću. Hitmaker. Sasvim slučajno je do mene došla jedna njegova pesma, jer sam ja napravio njemu uslugu da otpevam jednu njegovu pesmu za neki njegov album. I onda on kaže, evo, ajde, poklanjam te ovu pesmu. I ja stvari shvatim da je to ozbiljna grčka pesma, na grčkom maniru, na to mislim, na manir grčki. I snimimo buzuki, ispadne, zove se pesma Krovovi. Krovovi. Ja mislim da će ta pesma biti veliki hit po kafanama. A, taka. Šta je ovaj život koji imam i pijanstvo u očima tvojim, oblaci od kafana i dima, naspram mora u očima tvojim i tako dalje, neću više da pevam. Kje se krša tanjir, ja? Ali je jako moćna pesma. Bravo. Legla mi je onako kao cipele broj 42. A koji se hitovi
кои те изненадиле, спомна еден, ама знаеш, онака наврати се на кариерата, некои што баш онака те изненадиле. Štikle po sokacima. Ja sam je snimio kao ajde da se nađe ono na albumu. Da. Ma ti ne možeš da veruješ kakav je to hit. Nigde mi više nije dom svi. Šta je sad ova? Nisi ti za male stvari. Ludilo pesma. Jako dobro prošla. Recimo, najviše gledanja na YouTube ima pesma. Znaš one situacije, možda si ti mi to nekad desilo, Ajde. da ti se neko dopadne na daljinu. Dobro. Sanjaš o tome da upoznaš i sad zamišljaš, jao, kako ima divne prste, duge. Ima divne trepuške oči. Lep sve. I da je nešto ružno, za tebe nije. Dobro. Jer idealizuješ je i Tak. smatraš da je to žena tvog života. I dođe trenutak, mjesec dana, 2, godinu, Се поклопуваат коцки. upoznate se. Аха. I kad se upoznate, Аха. onda kažete šteta što nismo jedno za drugo. Tako najavljujem moju pesmu. Ta pesma je najpopularnija trenutno i jako je vole. Ona ima negdje preko 35 miliona pregleda na mom YouTube kanalu i jako je popularna pesma. Ама низ годините свати дека не постои формула да човек предвиди хит. Ne, to ne može niko. Така? Ja sad imam, ja volim da Kaliopi posluša neku od mojih pesama i Aha. da mi da svoj sud. Ja njoj pošaljem šta misliš, ovo si ti, znaš ono, ovo si mi ti, dobro. Verujem se, onda moja jedna čerka, druga, treća, onda moja Maja, svi preslušavaju, ali samo ja osjećam kako treba. Како реагира Калиопи, пример, кога ги пратиш? Се случило да се воодушеви од некоја песна? Pa, znaš kako, ja sam sad imam dugi niz godina prijatelj, preko 40 godina. И имате прекрасна песна. И мој скоро... први контакт Кај ја снимавте во Кочани спотот или каде беше? Da, snimali Neli? smo u Kočanima. Znam se zove pesma i izuzetno je popularna. Да. Ама и многу убава песна. Sad стварно. dok smo putovali, Sale i ja do Skoplja jedno 4 puta smo je čuli na radiju. Da. Vrti se jako. Ja mislim da je Romeo, njen bivši suprug, da je on u stvari muzički oslikao svoju ljubav sa njom. Ja sam bio Romeo u toj ulozi. U prikaskata. Da. I mislim da je čak meni prilagodio pesmu, jer ona ima totalno drugu energiju, ali ima istu emociju kao i ja. I ona jako dobro zna da se u svemu tome snađe. I nekako smo je ukrotili. Ja kažem za nju da je ona muzička drebica. To je nevjerovatno kakvu energiju ima. Така е. Ja je smatram jednom od najboljih vokala na ovim našim prostorima. Ona je za mene svetska i ona svetski peva. A što ima srce i dušu, to malo ko ima na ovom svijetu. Планина. Mnogo je volim. Zaista. А која песна ти се допаѓа од неа, од цел репертоар, да речем? Да. Стара нека е, не е проблем. Pa recimo, svi nekako vežu je za onu prvu i najveću Bato, da. Аха. Ali mi je puna energije Kofer ljubavi pesma. Кофер љубови? Meni je to tako dobra. Весела, така, а? Nosi. Ubava, I ona kad da. je peva na koncertima, ja sam bio presutan, svi se ustanu, svi pevaju sa njom. I Sad recimo ovu... Остани во мене песниште. Da. Velika. Ona ima, pazi, ona je u stanju sa svojom mogućnošću da od male pesme napravi veliku, ogromnu Што pesmu. мислиш под тоа? Zato što nosi u sebi tu dobru energiju i jaku emociju. А под мали песни мислиш на едноставни или? Jednostavnih pesama, od onih nekad kažu, znaš, pa dobro, kogod bi je otpevao, ona bi bila velika pesma. Аха, Ne. те сваѓам. Аха. Imaju tu pevači koji su jako bitni. Ja još nisam čuo nikoga ko je ispravno otpevao pesmu 9000. Slušao sam lažem. Jesam u Knez Mihajlovoj jedan momak koji zarađuje tako da. Аха. Jedini mi on otpevao onako kako ja mislim da treba. Како е тоа, опиши ни. A to je... Кај греша други? To je moja formula. To je onako kako sam je ja otpevao. Jer ona ne bi prošla da nije tako bilo. Ja sam recimo, mene su molili Marijana i Puta da otpevam kafansku pevačicu. Ma nisam hteo živ. Pola godine su me ubeđivali. Ma, to je rekao narodna pesma. Nemojte, nisam ja narodnjak. Da. Ali
Suština je, kaže, u tome da je ti na svoj način narodnjački doneseš, to će proći kod publike. Verovat će ti. Pa verujem ja vo тоа, Veruj mi. Ti да сакаш не можеш да си народњак. Ме разбираш? Da, ja. И да сакаш. Ali sam uspeo. Uspeo sam da od jedne tako jednostavne pesme napravim možda najpopularniju moju pesmu u karijeri. Možda. Ona je prisutna na svim veseljima. Gde god se peva neka zabava, gde god su maturske večeri, slavlja, svadbe, rođendani, kafanska pevačica neizbježno. To je tako, suđeno je. Така си е. Прашање од публика. Имаме Драгана. Draganče. Драгана повели. Здраво, маестро. Da. Многу ми е драго што сум тука со вас. Моето прашање е дали се каете за нешто во вашиот живот? За било што, не само за кариера, може и од приватниот живот. Da, kajem se što nisam ranije došao u Beograd. Istina. Mislim, Beograd je grad koji je overavao sve velike karijere na ovim prostorima jugoslovenskim. Sjetite se samo jednoga Dragana Mijolkovskog koji je bio izuzetno popularan, Zafira Hadžimanova, svih tih pevačkih veličina. Oni su svi svoje karijere overavali u Beogradu. Jer Beograd je po meni najveći kosmopolit grad na svetu. Тешко ти беше да го освоиш Белград? Mislio sam otići u Australiju, Kanadu i Ameriku, ali su me nekako omađijali. Beograd je magija. Zaista sam zavoleo i Beograd i mnoge divne ljude koji žive tu, rođene Beograđane, koji su moji prijatelji, koji se bave sasvim drugim profesijama, ali su zaista divni. I Beograd, kakvog ja volim, kakvog ja pamtim, je u mom srcu za sva vremena. Najlepše stvari su mi se desile u Beogradu. А ако се тргнеш субјективно и твоите доживувања и историја, што мислиш дека го прави Белград со сета почит кон другите екс-ју градови, ама што го прави посебен во однос на едно Сараево или Загреб? Зошто го ставаш на пиедестал? U Beogradu te nikad niko ne pita ko si, šta si, odakle si, koji si vere. U Beogradu je svak zagrljen ko poštuje Beograd, ko se ponaša onako kako treba da se ponašaju pristojni ljudi. Nikad nikome neće hvaliti dlaka sa glave. U Beogradu nikad ne možete imati problem sa tablicom vašeg automobila, sem ako naletite na neku budalu, kojih ima svugde. Ima ih i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, svugde. Ja sam jednom ovdje ispred hotela, neko je sklonio tablicu, pa sam morao da čekam, da policija da dozvolu, da... Razumiješ, to posle neke svadbe, ne, Mak Petrol je slavio nešto, pa posle tog slave ja sam tu pevao, neko je sklonio, ne znam koja mu je namera bila, možda bio pijan, otkud znam. Ali je to situacija u kojoj te dovede, moraš na policiju. Ja kad moram na policiju, osjećam se kao da sam nešto pogrešio. Znaš, to je... Ja u životu sam samo jednom bio u zatvoru. Jednu noć sam prenoćio u Americi, u Milwaukeeu. Čo napravi? U Chicagu. Divna priča. Dođemo ja i moj Miroslav Stolica. Сите дивни причи завршуваат со затвор. Ali ima happy end. Šala. Dođemo ja i Miroslav u Chicago i sad ja prođem tamo onu kontrolu immigration i njemu mašem, a vidim njega dvojica odvode. Ma nije prošlo 2 minuta, eto ih i po mene. Op! Zgrabe nas. Šta je? Mi smo imali vizu turističku, a mi smo u stvari došli da radimo. A nama su rekli, slobodno vi turističku, vi radite ovdje, recite ortodoks, to je tamo u crkvi, pevate ovo, ono. U Americi možeš sve, ali ne smiješ slagati. Ja sam slagao da se bavim sportskom opremom, da sam predstavnik Sportline, a ovaj zavukao ruku, sve CD i plakati. You are superstar from your country. Ja se zacrvenio, sramota me, slagao sam, razumiješ? I kaže, idete nazad, vraćaju nas u Srbiju. I idemo Miroslav i ja vode nas u Milwaukee i sjećam se dobro, imali smo listice na ruci
A zašto prvo Milwaukee? Prolazimo pored crkve i ja dam njemu da se on prekrsti, onda on slobodi svoje ruke. Pa se ja prekrstim, majke mi, tako je bilo. Da sve ovako, pa sve skupljenih ruku. Rekao, pazi, 3 prsta pina. I tu noć neki Kinez je kukao celu noć, plače. Kaže mi, Rade, čuti više, ne možemo spavati od njega. A ona čebad, tako smrde. Lele, da. Jao, fuj. A WC šoljat je tu, na uzglavlju. Така. Ako imaš potrebu, izvoli. Едно, To mi je jedna еднособна келија. od najružnijih noći u životu. I sad nas vraćaju na aerodrom, gladni, a ja rekao Miroslavu, nemoj ništa da jedeš, ko zna da nam nešto ne stave u hranu. Pusti. Издржи. Vraćaju nas dole i ušli bi gladni, krče creva. Ja bio elegantan, nisam bio ovako elegantno popunjen. I šta sam htio da kažem? I dolazi jedna žena iz Emigrationa, obučena u uniformu, gleda u mene i kaže, oh my God, Zelko Samardžić. Ja u nesvijest, čovječe, pa. Svaka tvoja pesma znam na pamet. Ona je supruga od jednog čovjeka iz Subotice koji je igrao fudbal u Spartaku i nastavio karijeru u Americi. Otišao da igra fudbal tamo. I ona je ugledan radnik Emigrationa. I ona dovede svog šefa i objasni šefu sve šta se dogodilo, ovo ono. I onda nam šef kaže kako je neki drugi vlasnik nekog lokala kod koga mi nismo htjeli da radimo, u inat prijavio. I šta se desi? I šef dođe na koncert, pocepa onu zabranu. Da. Prodali su 2.500 karata, ali to je velika suma karata, samo zato što su javili ovi da su me pustili, da sam bio zatvoren, da sam bio u zatvoru, pa da su me pustili. Сега više станува event. Da. Tako da je to ružna, ali eto, draga uspomena, čak imam i fotografije. Slikali smo se sa tim šefom Emigrationa i sa Suzanom, koju sam tražio zadnji put u Čikagu, pa su mi rekli da je odselila, da živi negdje na Floridi, ali kad budem odlazio, volio bi da je vidim jer mi je ostala u dragoj uspomeni. Bravo. Dobra приказна. Виж, интересна работа. Значи, вие слетавте на Охер, веројатно, и у Милвоки затворот. Да. Tamo je... Pa to nije mala vožnja. Tamo je sabirni centar. Vozili su nas dosta. Gledali smo i čuješ, pričam te, ali to je neviđeno. Ja i Miroslav i sad, kad se toga sjetimo kako smo se krstili, smijemo se jedan i drugi. Ja njemu pazimo, primaknemo ruku, ajde rekobnemo, nas gleda policajac, šta je? Pa onda on meni da, pa onda ja ovako namestim, pa naj. Ali uspeli smo. I eto, Bog nas je pogledao. Te gledaš. Каде е Ангела? Ангела има прашање за Желјко следно. Ангела, повели. Добро вечер, пред се ми е мило што сум тука. 2014 саем, поранешен саем. Пеевте за љубовта. Државте концерт, пеевте за љубовта. Нешто што рековте дека ќе чувате од тој концерт што го запамтив, значи дека камчето во бубрек. Не знам дали се сеќавате. На Скопски саем. Скопски саем. Добро. 2014. Добро. И како рекол, ќе го чува? Ќе го чувам, вика камчето од бубрегот. Камчето од бубрегот. Кога сте стигнале во Скопје, сте имале огромни болки. Така е. А ја, пази, тек кад сам то урадио, ја сам сватио да сам мало непристојан био. Rekao, joj, šta mi bi? A ja sam htio da podelim svoju radost sa svima. Ja sam vidio za svak radio. Ali zaista, pred sami koncert, ja dobijem nagon za mokrenjem i čujem ono tak kako je puklo, razumiješ? Kod žamlija. Da, i sad ja da ne bi to meni promaklo, pripremim jednu kuću, ja zaverim dole rukom, operem ga, naravno i ruke i sve, i sačuvam ga, a rekao, sad ću ga pokazati ponosno svima. Da, dobro se sjećaš, bila si tu. Bravo. A meni moja Maja kaže, pa Željko, šta ti bi, kaže,
Rekao, ja sam mislio da podelim radost sa svima. Pa jest i neka radost, kao da. Ali ne znate kako to boli ljudi. Ja, Така, па тоа кажи, тоа стварно е Kao радост. žilet. To te iskrvari, to je užasno. Jedan sam izbacio pre toga u Malmeu. Rekli su mi... Им го покаже и тој. Na aerodromu u Malmeu, pazi. I kažu meni, ba popi 3-4 piva i ne sekiraj se, kao dobiješ ono, dobar špric. I jao, kad je to krenulo, brate, to je ludilo bilo. Ali znaš što je najgore svega? Najskuplje pivo na svetu je. Така е. Tako da me koštao taj kamen dosta. Така е. Бољи у Србија. A dobro, sad. Браво за приказката. А имаме време за уште едно прашање. Срна, каде е Срна, Срна? Добро, тука е близу е. Samo ovo glasnije, slobodno. Добро вечер. Моето прашање е Nisam ponio aparat. која е ваша песна за која најмногу емотивно си имате приврзано? Koja je pesma? Најемотивно што си имаш врзано за некоја песна, Da. лично. Pa ja sam emotivno vezan za... Ne znam ja da li vi to znate, ali ja na svakom svom koncertu pogledam gore u nebo i kažem Toše, ako nas odozgo negdje gledaš, ovo je po ko zna koji put pesma u tvoju čast. I zaista je tako. Svaki moj koncert i nastup otpevam pesmu Mislio sam ako odeš da će biti manje boli. U slavu velikog, mladog Tošeta Frojskog. Еден се. Да. I mogu vam reći da gdje god po dijaspori gostujem, da dođe veliki broj ljudi iz Makedonije. Neki dan sam pevao u Frankfurtu i dosta je bilo Makedonaca. I onda naravno uvijek im ispunim poneku želju. Ali znaš kako je to? Onda se javljaju jedni, pa drugi, pa treći, pa a nisi za nas Bosance, što nisi za nas Dalmatinsku neku. Znaš. Ali ja uglavnom provučem Makedonce jer sam najslabiji na Makedoniju. Sa mnom, pored moje babe Jovanke koja je u novčaniku, sa mnom je uvek, evo i sad u rancu mom da ti donesem, vidjet ćeš makedonsku zastavu. Ona je uvek. Svugde putuje. Kad završimo, pokazat ću da vidim. Zaista, svugde, gdje god idem. Нема да мислиш ке заборавам. Da, evo. Старото знаме или новото? Bićeš mi svedok. Odavno stoji tu i zaista putuje svugde sa mnom. Браво. Од сите патувања, фала Богу, многу си ги имал низ светот. Има некое место кај што многу, не во Ексију регионов, негде низ светов, место кај што посебно се радуваш кога се враќаш, пример да ти кажат, лупам сега во Дизелдорф имаш, супер, ќе одам пак таму. Zadar. Zaдар? A znaš zašto? Zato što sam najlepše godine detinjstva proveo tamo. Кој период? Колку години? Pa 60. godina. Колку имаше ти? Učio sam 3. osnovne, 4., 5., 6., 7., 8. I to je period kad sam sazrevao, period puberteta. Ne mogu da ti opišem, tu mi se rodila i mlađa sestra u Zadru, Sandra se zove. Moj ujak joj je dao ime. I ne mogu da ti opišem te ulice mog odrastanja i moje mladosti, koliko emotivno utiču na mene kad prošetam tuda gdje sam iz škole dolazio, kad sam išao majci pod prozor u porodilište kad je rodila moju mlađu sestru. I tako neki divni ljudi s kojima sam se družio u tom periodu, nisi mogao nijednog trenutka da osjetiš bilo šta ružno. Zaista mi je bilo predivno i čak i to je interesantna priča. Kad sam imao koncert u Podgorici, tada je bio predsjednik Crne Gore Bulatović, Momir.
ja sam bio na aerodromu i dođu čovjek i kaže, predsjednik želi da vas ugosti. Kako, rekao, idem sad. Ne, kažem, ja u auto i tamo. Aha. I dobijem ja na poklon jednu knjigu i priča on sa mnom ovo, ono, znaš, i čestita mi na koncertu. Pa eto, nije bio toliko nešto ni služben, bio onako polagan. Prijateljski. I u neka doba kaže meni, Željko, se sjećaš ti mene? Rekao, predsjedniče, ja vas znam. Kao predsjednika Crne Gore. Ja sam, kaže, onaj Momo s kojim si išao na ribanje na Vranjsko jezero, s kojim si svaki dan se igrao u Zadru. Ja skočim zagrlim ga, poljubim ga. Ja nisam znao da je to taj moj Momo iz moje mladosti. Da, ti go znaš kako dete malo. On i njegov brat su bili moji prijatelji u periodu tih 60. godina, gdje smo zajedno rasli, družili se i tako. I posle koliko godina se vidovste, znači? Pa posle 30 i 40 godina ja upoznam predsjednika Crne Gore, koji stvari bio moj prijatelj u mladosti. Razmenjivali smo bicikla, aj ti vozi malo moje bicikla, ja tvoje. Igrali lopte, išli. Tu da si znao koliko biznisike si napravil. Pa eto, to je. Ali to je divna priča, znači. Odlično je. A nadvor od Ексiju има некој таков град? Надвор од нашава Југославија бивша? Има некој кај што ти е мерак да се враќаш? Или не? Volio bi da se vratim u Bugojno, u vilu, gdje sam Titu pjevao 70. Lično na Tito? Da. Bio je jedan ansambl u Mostaru koji se zvao Mostarske kiše. Aha. I to su bile djevojčice koje su prelijepo pjevale. Zajedno sa mnom je bio Kemal Monteno, Davorin Popović, oni su bili popularni. Ja sam jedini bio anonimus među njima, ali sam bio voljen. Ja sam osjećao to ljubav i njihovu i tih djevojčica koje su zajedno s nama pevale. I moj prijatelj Mišo Marić koji živi u Londonu, inače pesnik veliki, je pisao za taj ansambl i vodio taj ansambl. I mi smo proputali cijelu Evropu i cijelu Jugoslaviju i imali smo to zadovoljstvo i čast i da pevamo pred predsjednikom. Ja sam lično stavio ispred njega i pitao me zašto imam crveno odelo. Ja sam se naravno snašao, ja sam rekao, druže predsjedniče, ovo je komunistička boja. A kaže meni, a duša? A rekao, duša još više od toga. Ali znam... Da. Žar crveno. Ali znam da je, recimo, moj pokojni otac bio jako ponosan na to, pošto je on bio Titov oficir. I znam da sam morao par dana pre toga da idem u policiju na razgovore. To je tako vreme bilo. To je bil protokolat, to je. I to mi je divno sećanje i uspomena na te dane. Kad si mlad, onda si posebno srećan. Posebno ako znaš da uživaš u svojoj mladosti i da deliš radost i ljubav. Ja sam od malena učen da čak i jednu kocku čokolade podelim. I mislim da to treba učiti svu decu. Jer ako je čuvaš samo za sebe, nije to radost života. To je nešto sasvim drugo. Така е. Треба дели. Спомнавме и баба, и родителите, и дедото што се перјаник што бил и така натаму. Сопругата, значи. Колкава улога игра таа во сеова, во успехот на Желјко Самарџич како пејач? Највеќу улогу. Така? To je u stvari glavno to vaspitanje, od detinjstva, od malena pa nadalje. Suštinata je brakot? To je suština. Suština je da ako nešto gradiš, da to čuvaš, to se začas sruši. Da. Najveća nesreća življenja, posebno ove mlade generacije, je ta kad ulaze u kockarnice. Meni se dešavalo da prođem pored, pa klinci neki mali, izvinite, možete mi učiniti uslugu? Reku, šta da ti učinim? Da mi uplatite. Ajde. Pa mene je toga strah, sine. Ja sam u Vegasu bio 10 puta. Ja nikad nisam ubacio $1 jedan u onaj aparat. Moj prijatelj, laka mu zemlja, Kemal Monteno, kad god me je zvao na telefon,
više sam čuo ono piu, 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 nego njegov glas. Razumeš, on je bio rob toga. I to je nesreća života, to ne bi poželeo nikome. Mnoge porodice su nesretne zbog toga. Ljudi koji su zaraženi kockom, to je jako teška bolest. A mnogo ima pejači, mnogo kolegi Oni nemaju emociju. Oni su operisani od emocije. Ima ih mnogo. Onda ulaze iz jednog poroka u drugi. Moj jedini porok ja sam voleo da gledam žene. Direktno u oči. Je li to poročno? To je onaj dozvoljeni flert koji je sasvim normalan. U kome čovjek uživa, pa imaš znak postojanja. To je meni sasvim lepo. Komunikacije sa ženskim bićima. Da me ništa lepše. Inspiracija. I inspiracija u krajnjoj liniji. Da. Така. А кај мислиш дека промашуваат доста твои колеги кои не успеваат да задржат семејство, Понесе их слава, знаš. Тоа е проблемот. Urade jednu pesmu i misle, posebno ovi mlađi. Onda imaju slabu komunikaciju s novinarima, nemaju dobre savjetnike. Nalože se zbog gluposti. Misle da su oni jako bitni. Ovo im postavi pitanje da bi Со еден збор мислат околу provocirao. нив светот се врти. Da. A sve tako jednostavno. Ti možeš sada postaviš meni pitanje kako god poželiš. Ako se meni ne dopadne, ja ću ti dati odgovor kakav ja želim. Апсолутно. Je tako? Ја тоа и за политичарите секогаш го викам. To je tako. Знаеш, многу ми се смешни кога бараат однапред да добијат прашања, од што бегаш? To ne treba. Како сакаш испинувај го одговорот. Izvoli, brate. Gađaj, streljaj, pričaj, pitaj šta god hoćeš. Kad si čist pred Bogom, pred ljudima, šta te briga? Svoj posao. Znaš, to je... Ja mislim da ima dosta mladih ljudi koji divno pevaju. Meni se ne sviđa kakav odnos imaju prema sebi, pre svega. И тоа мора да ги чини, да ги кошта понатаму во иднина. Не може. I onda to kad tad. Да. Znaš, ljudi u suštini vole skromne ljude. Vole iskrene ljude koji ne znaju i ne kriju i svoju tugu i svoju sirotinju, ako je postojala nekad. Ljudi to vole da čuju. To nije nikakva patetika. Sve što je istina, vredno je pažnje. Da. A sve ono što je isfolirano, što neko glumi, pravi od sebe nedodirljivog. 50 ljudi ga prati. Ja ne volim kad dođem da gostim bilo gde, kad se ono bore za prostor, ko da sam ja sad. Da. A ja volim da dotaknem svakog kad prolazim. Meni je drago da imam komunikaciju. И жените во очи да ги гледаш. Naročito. Да не заборам. I kad su lepe, plave, ja kažem, ukrale su boju moru, pa su zato u koloru. To je boja neba pala u dva mala ogledala. Си размислувал ли да си го напишеш животот во некаква книга, во нешто? Nedavno sam razgovarao sa Vanjom Bulićem, on me ono kao, gde si? U razgovor sa njim, znaš, i ja mu kažem, rekao, interesantan bi bio naslov Oficirov sin. Jao, kad je strašno, kao ono, oficir i džentlmen. Rekao, oficirov sin, da ti ja malo pričam kako je biti oficirov sin. Molim te, prvom prilikom da sednem, hoće malo da porazgovara sa mnom. Тој инаку познат новинар од Србија и To je, автор da, на Vanja Bulić je емисија на Бисер. pravio scenarij za mnoge dobre filmove. On je imao jako dobre emisije po televiziji. Inače je jedan divan čovjek. I negdje sam mu ja bio onako inspirativan, pa hoće da se nađemo, da malo popričamo. Не, реално имаш приказна многу интересна, што штета немаме време за да ги Mogli изназбориме bi сите тие. do zore da pričamo zato, upravo iz tog razloga što sam potekao iz raznih sredina, znaš, i raznih konfesija i okružen sam bio sa mnogo prijatelja s kojima sam išao i na baklave i na kadaife
Isto tako su oni sa mnom išli na Mili Brod. Da. Znaš, mi smo se to zezali uvek po kolačima, znaš. Kao, Po desertite. ajde, kad ti mama napravi baklavu za ovdje, onda znaš kod koga ideš. Točno. Ili recimo, ne znam, on kad kaže, jel ti napravila je mama šape? On voli šape kao. A to je kao srpski kolač, šapa, znaš. Ajde, dođi na šapu, dođi na patišpanj. Mi smo se zezali na tu temu, ali vidiš. A готвиш ти? Pa, ljubitelj sam, mislim. Се снаѓаш во кујна, вака? Da. Можеш да направиш некое баш онака импресивно нешто или... Pa ništa specijalno. Ja sam veliki zaljubljenik u sarmu. Sarma? Da. Си ја виткаш сам се? Zadnje vreme govorim, Maja mi nekad povelike napravi. Nema, rekao. Ja mnogo više volim da su mlečke, da ima mnogo. Volim i čak i one u lozovom listu. Врв, лапни голтни. Da. Малечки, лоза. Tako je. Браво. Što više, to прија bolje. да сарма сега. Да. A ne vidi se na mene. Moja pokojna majka je uvijek Искрено govorila. сега одлично изгледаш, што сте ти? Bila je ona tako, bučkasta. I uvijek bi govorila moja mama, ja ne znam šta je ovo, a ništa nisam jela. Ništa nije jela. Rekao, mama, da nisi trudna postane, da. To je tako divna žena bila. Mnogo je lepo pevala moja majka. Otpevao sam joj na jednom koncertu. Ona je umrla recimo danas, a ja sam imao za 4 dana koncert u Areni u Beogradu. I naravno kao pravi profesionalaca i kao čovjek kome je mnogo lakše da preboli dok peva. Zovnem ja Enesa Đafića, harmonikaša. Rekao, Enđi, trebaš mi, samo je zbog jedne pesme. I moja majka je volila pesmu Negdje u daljini, pogled mi se gubi, nekog u daljini, moje srce ljubi. Jer smo se tako i rastali. Ona je ležala u krevetu i imala je moždani udar, povremeno se gubila. Meni govori, gospodine, hoćete mi pomeriti ovo ćebe? Pa rekao, majko, ja sam tvoj Željko. Nisi ti moj Željko. Ja kažem, možeš da ti zapevam? Ajde, kaže. I ja počnem, negdje u daljini, pogled mi se gubi, nekog u daljini, moje srce ljubi. Kad je ona počela da peva, prolazi mi mladost i u čežnji vene, nastavila pesmu. I ja sam samo počeo da plačem i takav je bio rastanak moje majke i mene. To je zaista tužno. Tu sam je pesmu otpevao na koncertu u njenu čast. Nisam mogao celu. Do pola sam jer mi je već knedla u grlu. Da. Това се такви моменти. Не можеш против тоа. Život je čudo i lepo ga je proživjeti na najlepši mogući način, ali svi se sastajemo sa raznoraznim situacijama, teškim. Ljudi žive na ivici egzistencije, a svi se prave kako je sve divno i kako je sve bajno. Ja sam okružen nesrećnicima i veruj mi da nije lako živjeti u tom okruženju. Не може слеп да си на тоа. Ne. Trudim se naravno i u krugu porodice i familije da pomognem svima koliko je u mojoj moći, ali svi se nadamo da će nekako doći neko bolje vreme, da će i, kako je Kusturica rekao u filmu Sjećaš se Doli Bell, da li će ikad zasjati svetlo u ovom gradu. To je jedna divna rečenica, a inače je to film koji sam gledao 37 puta. Не зезај. Повеќе од 30 пати. Da. Na pamet го знаеш. I svaki put kad ga gledam, otkrijem neki novi geg. Kusturica je genije. To je takav genije, neverovatan. Ne znam da li si čitao nešto od njega, ali pročitaj. On je tako rečit. Tako je dobro biti s njim u društvu, sediti ovako sa njim. Ja sam mnoge moje neke nove pesme koje treba da snimim pevao uz gitaru i čak i suzu jednom prilikom pustio na ovu, često te spomenem stari. A imam jednu pesmu koja je isto spremna, zove se 92. Koju je radio Braja i njemu sam svirao. 92. peroni puni, vozovi kasne, ljudi kolaste, odlaze da se ne vrate. Sve mi ovo teško pada i javljam ti se, mila moja, iz Beograda. I tako dalje. To je jedna prelepa, emotivna pesma koju ću tako... За тие времиња. Da. Што... Nisam hteo da je otpevam 90-ih,
Zato što bi mnogi rekli, vidi ja patetičan. Така те разбирам, да. Postoje ljudi koji ne razumeju to, koji povredi, koji smatraju da je to patetika. Ne, zaista nije. Ali sad sam je otpevao tako dirljivo i tako će, sad je pravo vreme za tu pesmu. Zove se 92. Čute, uskoro ćete je čuti. Едва чекаме. Ај при крај да завршиме со нешто онака позитивно. Која е разликата во тоа да си татко и дедо? Како ги доживуваш двата тие многу убави улоги у животот? Nije to velika razlika, ali ja više volim unuke. Da. Volim ih više zato što ih osjećam da su iskreniji. Znaš, on kad neće da dođe... Ili се уште не искварени. Da. Бидејќи животот те ali квари. ili su iskvareni. Probaš ih, znaš, da vidiš malo kako reaguju na novac. Znaš, dođe da te ljubi deda, znaš. Dolete svi. Така. Kao laste. Odnesu svi. Ali to je valjda prirodno, to je valjda normalno, znaš. Ali recimo ova najmlađa Anđelija, nju to ne interesuje. Ona ne da je ljubiš, ne da... Ja sam prvi legao van, da mogu da je malo njušnem i to je to. Ćao, doviđenja. I recimo otpevam je pesmu, ona to voli. Imala sam lutkicu, suviše je mala, ona mi je jadnica, pala sa ormara. Pozvala sam doktora, doktor pozvao Medu, Medo kaže, sve će biti u redu. Onda ona balo. Bravo. I tako. A to je radost moja života i zaista imam taj neki repertoar tih divnih pesama na YouTube kanalu. Sve dečije pesme znam na pamet. Da? Sve. Koje ona voli posebno, a sad mi ovu, sad mi onu i onda menjam tako kanale i kad dođe vreme za spavanje, onda ima pesma Moja mama stalno priča neke priče, polako. I upada u san, kad sklopi oči ja polako smanjim, ona fino zaspe i ja pored nje bdijem. I si najsrećen čovjek na otprilike 2 sata sam uz nju, gledam je kako srećno raste u snu. Eto, to je ljubav posebna. Браво. Љубов како ни една друга. Секогаш ми е мера кога доаѓаш. Еден од најголемите пријатели, морам да кажам, и еден од најактивните лајкувачи на нашите објави. Da, ja se uvijek javljam. Нашиот. Ja ne znam kako vi, ali ja sam postao ovisnik o telefonu. Kao što oni kockari, tap, ja tako telefon. Tap. Ujutro čim se probudim, da vidim, Instagram, pa odgovori, pa pisma, pa onda mi kaže, imam dečka, mnogo ga volim, toliko bi mi značilo kad bi mu čestitali rođendan. Da ja, rođendan. Kako se dečko zove? Onda ona kaže kako se zove dečko, onda ja izađem na balkon. Ne, prvo odem da se obrije. Mislim, ljudi ne znaju šta sve treba da se uradi kad ti stigne poruka. I onda obrij se, pa malo zalizi kosu, pa obuci malj, pa ovako. I onda kažem na kraju, i da znaš da te Iva mnogo voli. Така е. Без тоа не може. I to je svakodnevnica moja. Ja to radim dnevno po 100-tinjak. Ali navikao sam se, živim sa tim. Значи ти дневно имаш едно 3 сата одвоено. A bude ponekad 10-ak koji mi je žao, koji ne stignem da uradim. Eto, tako. Па добро, ќе почекаат, па друг пат. Друг пат. Се стигнува. Овде таков ни е протоколот Good Nature, најдоброто од Македонија и од Прилепска пивара. Тука имаме за тебе пакетче златен дан. Лепо. Другар, фала ти многу што си тука и фала за сета подршка што ни ја даваш во сите години и ние ти ја даваме и ќе продолжиме да ти ја даваме, бидејќи си еден и единствен. Желјко Самарџиќ.